Kardop nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Hawang patua klam Kongres songpen monduli jodo jatra ajaime kiringpon. Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Hawang patua klam along Kongres songa tumpen patur pipon si monduli jodo jatra ajaime pedupon. Pinibang so ajaime galong ki chingpen ki jodan Chinthong Kongres Maipu Samson bongrong pen si mai charipon pen ingsam jinpen pijut pondo. Bangso Jaimek, Kepidu Ponalong, Aluhia Mana Pengpen, Joyra Mingleng, ex-MLA, Sing Teron, ex-EM, Rup Singh Bongrong, Kareng Phang Chopia Tumpen Chenglok, Songalong, Clem Dam Rapet, Atum Chitongpen, Mayari Pidun Renti. Lason Sipini Bangso Mayalong, Pregjam, Ratcharia Songalong, Pen Doning Koi Susi, Aradatum, Congress Songalong, Chipok Dun Renti. Lason si non ki bang GMP election ka chupate along mesen pen ki hai ponji aphanpura ki claim ki dam nang ji bidi sore sitame chithan chimung ponrenti. Dak Hawang Anglong kopi dupon amai kopi pantong kopi dupon ne lakan anang letung Kongres hoi kan akimang kopi pin ya sopot hangang tu. Gini litum rada tu makisung tu boy kuson mah. Lapan development pisi kabedet mah. Ason tin alam uni datum rong grup ekdamin kama di mabe teks kidu nang ke proses selo. Pen kacin tu rabar sai thang tu people take BJP government. Lahai awareness program aphanse ni litum mondol tinta ni litum awareness program asonsi meeting itu pun. So mai pini dak cinthong along ta. Undang letum lah non BJP government dupom fanang letum Kongres komit सरकार पेन किदम तांग पेन नॉन चिपेक दा असंग से बांग कदो वेतुम ता नेंगी फरालो सिनंग नॉन बांग के ला कार्बी आंगलोंग होय अदांग पी पेन तमे रेशन कार्ड जॉब कार्ड हाई होय पथाक बांग इंबो एड जो पथाक ने तुम पे पुदुन इंबो एड माने नॉन गवर्नमेंट पेन के पकलांग पना बांग नि रिटार जुले है तुम के पुआ बांग के पेने आधार कार्ड लिंक दो नहीं आधार कार्ड का भी तुम दुपी आधार कार्ड के पेन चोंग तांग तुम लोंग नो ने लोंग ले ने ला बांग सो बांग सिन तुम तले तरलिप दाम पिया Tapi non blok 1 blok 2 pethak penang an kahuri sai la so ram ki dolo border pethak la border isu pethak nang tong kopi mohan nili keneng ye ta nili lam keneng ye ta neng ye pon lo 1951 a demarcation a teng pen Meghalaya and Karbi Anglong mane Meghalaya and Assam di la so a border demarcation na bangke alang le tumta Meghalaya so tumta onar rangi tapi tumta onar bomla lapen like political boundary chal sita beyond the boundary so bangke Meghalaya long ke do Karbi tum pene Gorkhalia tum punoy ha pene tiwa tum punoy ato ke Meghalaya sorlo la every facility ala tum sa pudo long bom lo la pen itu manat penta facility ki pipon nangia porlo la pen pipelang pulote ki pipon aphan ke di tu manat pen la ke kisik bom non la BJP government do bom hut la penang an BJP ki klembang atau ningji pon lo Karbi Anglong ke Kongres parti belo pun non tenang le tong la Karbi Anglong adang pi peng pan bak percentage dorang le tong di theklang tong percentage pulote ili tum ke Kongres municipal leng thublo BJP long ta Himonto Biswa Sharma tuliram ronghang men kadu ko beching lok ke Kongres pen ke damang silo ke pen nil tum mabang nona bang ke pene corrupted amuni tum ke dunlo tum malong entu thelu ngalang tum BJP puji punji ma none pure kongresi tum lapu aning pen angtin pen kadu ko ke matha ke mia tum si Kongres dong tu Kongres tum naning tang ulo non la forest department ponon school education la ngos tame penang ana saguri tum han bang ke non kang thanjang ring do pla so pothang nang ni tum chini jun pen la so lama bang ke pene chief minister Himonto Biswa Sharma ningge pon lo la ke 1 lakh armu phan sakuri piji la prang ke klembo matum aphan than po la so dim pipo pulote 1 lakh pa pleng pu la so na polisi bangan tum kroy don te chi don de apen tum ke alang li tum high court le dam puta ben tum Kongres nat pen alang li tum phan kira bilji tapi pini la bang sa mai long Kongres la mang pa kape song pen bang an bang pini ke pini nut pulote don la nona bang doning ko amunit pini doning ko resi amunit pini nangke pa ogdon lo la pen an so se do ulang
Hitung ruling kalau dia dapat tangkap pesa kadure ada kok, ama si gari pada run ipasi, anwer lo. Santipur Health and Wellness Center Boundary Lapan Tarkong, Limjir, LP School Boundary Kangpupon. Phaikuni ni Phainer Kepani Lakhain Korapli, Deopani Constituency Kaparo, Santipur Health and Wellness Center Boundary Lapan Tarkong, Limjir LP School Boundary Kangpupon. Bangso Santipur Health and Wellness Center Boundary Kangpupon Lake Honorable KAC EM in charge of Health and Family Welfare Suryo Rongpar Lapen Lasuka Chitongdun Lake Honorable KAC EM in charge of Education Richard Togby Honorable KAC EM in charge of DRDA Mukut Mohanta Lapen Lakhain Korapli Diopani VDC Chairperson Alice Teronpi Chitongdun Si Bangso Health and Wellness Center Boundary Wall Ingpupon Adun 2 Tarkong Limjir LP School Boundary Wall Kangpupon Lake Honorable KAC EM in charge of Education Richard Tokpi Lapen Laso Long Kachatongdun Honorable KAC EM in charge of Health and Family Welfare Suryo Rongpar Honorable KAC EM in charge of DRDA Mukut Mohanta Lapen Lakhain Korapli VDC Chairperson Alice Teron Pipen Chenglok Pinangan Kithikiningatum Chitongdun Si Bangso Boundary Wall Kang Pualo RDP Dun News Takes Report Karbi Anglong News Dehuri long piarong si Palu Lomon an ka along dak Santipur Health and Wellness Center pula bangso boundary wala kenang sot bu kenang ding no masih pining wala chuning 23 la bangso SOPD pen bangso boundary wala bang pilo masih pini ku bonong lo Hingga ladak kuang deng ke inglong jeng pen cenglo kado area an ke dak siki so gelang bang ke onglo ku dido silundunan do sebenarnya hilucet masih ada bang gitu pen aku isi bang ke dak doktor tum klaim kita cerap memipik sonda masih ada bang ke kita isi kenang sot bolo masih dak lah bang so SOPD pendeng masih so klaim no masih mana bang kita management committee tu malang kemarin si badai lo langsung hospital lo arpong lo kado itu lalu tuh saya pun lo masih langsung nak taksi iklan ini dolang kalau mereka dolang kita me isi dorong anak piat hak bukan tu lo mang ada ke PM Abhim Perdana Menteri Ayushman Bharat Infrastructure Mission tu G+2 langsung hemat kenang itu lo tapi nadak kalau mate khajana lo nada bangke 10 minute hospital lata non December mong na January pusipo ha state pencil so contractor han ki PPM masih itu mangira supervise unta 6% tila lo so thos ya ko han da dispensary do sinunya no harata si hindia kideng do la penhala suri poke ba hem la penhala lak poke ba hem si kimi do la penhala patame minority MSDP kan si nun patang ko raklem mo lalu te kasik sa bang doktor kabe doktor shortage sa bang ade lake doktor ke Karbi Anglong termasuk konsil pela pemain di gali state government je bang ipi masih la so bang ke pemain tipo masih ada aku tahu sana ipi tanong pudak shortage zo la masih iltum Karbi Anglong CM doktor Fira mo hang orang ya kejapen si health minister pan batahini bag dolo iltum la makso tapi huba district apa sih doktor bang dak nang to pung cetangi ko bang an iltum alur pelam dulu masih cungong nang non alam so por pan ni kan sa la bangso boundary wall total lemon kan doi sa ay mo na manging ko rapi bag do tumo tame la ana mat pitam pimo dalo tangga masih inko bak situ Solomon kado ela tuma stimer tenging ko rapi bag do he tame tangga we masih pokong si dalo lala he masih lanjut lo thank you so much sir Nijang Karbi Anglong along asam malaki pon along longli kidowek ahematum anam non anta kachilong lirek ajok phaikuni ni phaisir kep arni dongka mukam revenue circle office asai hem along thorpak pen kachisongdam bangso kachisong pon along kaning jepon ki pini penap angbong klardak pen nang chithan nang jipusi aning ki pung arat atum pen pherang kya thingnu ning jepon
dongkamukam revenue circle office along Assam mala aputhak tangka kelong dunde atum aning ki thipen SK Mondol benting hanse aphan linjika lapen sumupong arat atum thorpak pen chisong ponlu dongkamukam pen promise tarang Karbi Anglong news Kenapa ke officer teman tak dot kai pot asule kata cingwai na kita cingwai dong pot nang ipang rada tum adi ding pito nang ipang ang chitong ipang alang itum kachong hong sikame nang sikame ladak na ne nili thak nili dok pek lang pot officer apen arleng thian ta nili thak sai de pot nili ke la hoilam jata ki puji authority ta we bang authority tum sia ta ni po sita pen after tu mai po dale chitong no pen na dan sikame ni pokro phan clarify dong ji alang pilone ni ye ni ke chi ni dalo sita nang li tu nar ju po dang ko la pin po kro bang pulo ni li phan sila sia ta chini pul hai asi la pulo la manga chini bang la pulo ni tu mange aber muni pinang mati ta authority tu do pot ko pena bang ka bang ji tu bang ji tu MLA jong ya wai ai chi kilong rap ta tante nang lihit menon rada pho nili jung ke arni ga pe thik bata thang da kali lo sita pena arni the tu bang rap pe ji pot pena chitong no rap pena chingwai do rap pena lam sita nili tang do tu pe nang jamu pateng bete pina lam kaning ji alam ta pin ji ime kasla so ta ka me kame nili ka ke mata thang da kama tha ji bang kali de mata thek the ji bang pot bang ke the decision tum ke jata bang authority tum ji bang decision ni mati tum pi dong ma kaning ji lo ni alam ke ni ta ni du thek the ji la lapen haladak ni to abang ke alang ni tum ko antong hok ki pulo ni la ke chi ne seta la bang ke la hoi lam an seta ten authority dun do mati atumang no le junai dun no son son palan ta junai dun no lapen haladak sikam te me tham pachi dili la bang rong sar alam side pina posi dili la bang ke dun thek thela dia jata authority tu pena do pot singwai ra pena apula tum no junai no no la hoi lam na alam ne na tum jata arjuna na si alam da ni khan kan ye alam arju alam ta ha arju na di tante haladak Sini ko gabi. long le long le kaslam ka sila madang ke nili chini ndi lagi puta nang pipo ko puta pilo radan la pinpo kro kaning ji palam dia ji long le gabi lang bang ke ya sa sa ni pa nang kan thi long ke video dulan kali nang tang than thi mati sila salam bang ke la salam bang ne ta ji nu de gabi la bang ke to chok la ha la pani na he la ke bang ame tar he ni ta asolution ma pena bang po sartum he kira pen na nang dang du no nang li pena ko siop kondo